Suni khwa hi ball di khat men em ta mim point ipt kila de ham 750 criteria ngai hin refer hi mini ngai na minimum mini ngai wala 750 mim point ngai chizong le a criteria hi ibda mim trade na mim ki trade gun ham te na hi le proof of activity ki masang la ya chu tele Blum ki ball te la chu in the middle of Blum ma chu aniki ball hin echia ana ball lo hodinga chana assure te na dinga el drop himu te na dinga chu na ball no ma hele wala na khu ton na ki cho diu wala na chung galu tar chelaya tonum he ma hen ton 2.99 ne he na min point trade na dinga chu iza chatwan chu kheta point ta he kin kana trade na chu kana mel chi zo lo cha he ama loite ti dam ute ti dam mo hi kan bol di hin hi cha hi izat ki spend zawam na 750 mo na dinga chu 1000 min point 1 so ki trade do thei he a chu chi a chai chan na ve ven lang a trade di dan chu homa na diu homa lu ta abala trade to ana hun lu lang abala lunch token with mim pet ko so meta chalaya hi e man token ki sim thu hinna full token ni ma kho Michael zona ji thei e lawa hilen na de na ji thei he chi o Michael jo mo ji o atu pi poi Michelle na ji ta zala tu chun tikala ho symbol ho MCG jing MCG lang abale tol to lang description na hele na coin hoi di dan pa na sai me de na future coin top most coin ji da chun na chi de ki ji e bo aban le continue hi thena lo hin achung langa ko to ga pol to ta khat ve chung langa cha ho icon a ho lim khat pen na upload di cha galu na plus ho meta plus ho chai lim khat pen nga nu lim yong chuna koi the he mai nga nu liman koi de don mi ajengo echa khi echu hong kyap lot dot sai phat la kon continue hong thei ta cho continue ga meta continue holding ba le chun continue amazing ta macha bol ngai lo na chi ti continue abana he 0.1 ton ngai cho trade na dinga he 0.1 mi election na hita beta 0.1 chi tai na total cost ko 0.7 hai so lunch and ball ya lunch meta cha hi transaction and bolding hin ton hi zan hangai diam wang 0.7 na cool contract ko a bol de confirm ta cha hi an hongkilan so ta cha payment and bol cha chai le chai hongkilan so din transaction ke chai tan ta cho alan got it to me lang got it to me ta then mim pe nai vele chon ama token hom de te tol to ra khat ve listing khume lang bala new to tha me le chon ta ve ta langa listing khume lang new to tha me new to tha me new chai MC na chu ma he tan na ki hi just 1 to 3 minute the MC a hanga lu ta ki mana lunch pen so hitan MC a hunlanda I x amazing ta MC a hun thalu ta to hi chi hin na ki trade chai tan fire ham pem khal khol na de khol rocket hu ga me te me lo wa so ni the mo bo ka me sai bo na bol nga ha to hi an sell li bol ta sell me jing ta sell khu me ta asla slow chu chi sell me lang max me ta max to hi an zo de te ma sell MC zu me ta
so na so cho transaction bana hi confirm bolta na hi chia hi call contract 0.06 na heti ya chu ke bol hin chiu pha len x ka meta hung ki sell de cho chu sell aki paper khu hung ki chai pha le khun zo le mim pe nai diu mim point so hung dei tai na 500 hung ding aba le khat pe to e bol ve wa hi le te chu hung de hin ten ki zu la ta zu ta so a koi hia zu ana ama mi na her kha hoi lo le min a tre no ma le a tre the wanga chu ho chu le mim point bo criteria thin na dinga cha ki bol me hin it's criteria chu given na ti di ham na proof of activity anabol low ho ai lo ai anabol sai wanga sure to low ho dinga so ki bol sa hin to achun back jing ta ki chai ta so back in lang arn a khun lu khum a khun lu ta 500 nei ta cho 750 hin criteria cho min point a criteria hin aban le referral hi minimum mini hin a coin si 1 lakh minimum hin na amai 9 lakhs anei he 9 lakhs 9836 point anei he tai khat be ikan contract ke handing chepa la jon hung hing dei te wala na hung thalu da khat chui zan nei ta ton hi 2.41 ani na line na a chai the ma he hu ma thalu ta trade to earn out chan thalu lang lunch token with mimpet a video ni khong sau thim di ta na je cho mi a ke chai jana dinga kan bol sa di hen ayana jibe su tha di tung aya ma hinan tha bol ke tai na cha hi chunglanga khalim ana bot ke ding nga zong zat nei boy ma hin continue bolding 0.1 na ya lunch na an zo ki dete khat pa he coin khat pa cho max a bolding an zo ding Prison break lesson systems boy 1000 ta na tu chun friends a khun lut da friends zat name mi gup na hoi sel la chun atuna kya long ki ho ma ma so ta lut ji so ki reflect na dinga si chan chung tan tin video chai cha da na video se chunga chung che ba ki pa thu kan sein mi pet bol dan lunch token bol dan na lung kham bo chai si ta ki bol e bo we ton na ke cho dio ton na pa na bol dio